Yada say ya mo akwa baby me Adom TV nkwahia. Yehowa. Badwam dwumade no na o hwe no. Onze ewie health tips ni ntina I me say asemo. Ai ntinyame yadom o chana so kan ye ho wiki mu nyina nkomo ayedie frequent urination fa ho hyemu bi na yenhwe de dog kana na se bia uhu sanso ni bi entem kwayare sabia esi ano kwan enne wo de fie do fie ji wa home o tena ye sha idwuma si o ti ji wa home enne pa onso wakọ from Friday no ane na mu ane de nyabrema family ne kakra na nkura ni hunu tisiu ne da nkura ni nu afuso agro kakra omuhu wache wa hu zo omuhu wache ebi awa ye busy ayampa ukope biaba but do days bi say ya na wanka sanso anya time ama nkura no watie wo mo nsem nkomo wo nkura ya num uko muskuku ana hu se teachers nsem nkura ne ka kire wo mo because parents ni nya time no matie ati ase ntie na fofie da ide e che oba girl no boy no for musi ho ne anya girls ne boys nkomo wa better samakese ntinya bre o che nyankopon ya adoma na afia obi a hye na adwuma se memfa Easter ho nwe bia is enough sorry na ye adwuma na neman so nkoye ti frequent urination dog number no 0244867068 0244867068 ofre na bibia kire wadwen a obehyew na ho ato ene Easter Monday ti ye nyina ye nwofie C4C liver specialist se wo mo de wo mo enwofia keke ne mo ba be boye na yahwe ya pomu ensem ti se be ya we Easter no ni die mu nyina be kama obi ka se bi ye die wie ye ni wie ye guso edidi ye no o se ye hwese ni padua no bibia ye kama C4C liver specialist aba omo ba be boye na ye di nkomo ese fatai bidi de afia amankwa tamaklo ne pokua 101 Wendy papa bi eka ho ena ehia anope obaba efia papa bi beautiful efia amankwa tamaklo me da se ene wase sempa se ne de nwa efenso yedemu boko na esanka uye natural no kwanka won sheke ba me sheke no ikata minim kakra it's okay mama official ponso afen ko be san afisa se ahanka se nsan afen ko be to yen e be san ho de ne yeshefo ahanti afen ko emeto yen afen ko meto yen fie so ahodin mu ahofemu ndie mu bibia na ye kama e de amaye ye sure se Dr. Chamatin Dr. Siama omunyina ho ye yankopado de nyame yankopado ne madaro manti akonya mama ye ndie ebro adwene nti ase so to mo ho ye de nyame ase yentie na de holiday dodo no a wo fie yentie C4C specialist liver specialist yo efia me da asepa ne akonya ya de amami ene me mbefa yare baako enka wasem ene me pese ye ka about general well-being no nipadua no se na ewo se obo onipadua no ho ban obo organs no ho ban na de bia no ahoden ene enije ene long life etimi ebo wafunu mu ma ehye wafunu ma ehye mu kinta ene mpa mo cho C4C liver specialist hospital for ya ba ye nkra de boni se medical kan no ene moma ye hwe ya pomudini eyie ene midi livoton ene manfa bia ma manfa ya na ene ankasa na me sorry if ya mo ya ade o enye bete wa mo ya yimache eduma e wo se mo di extra pay o enye bete enye easy o at all enye easy you will never get used to it at all ene me husband anka mama ono na onya ne me sorry ko me se ma bread na bread this camera G enem pese ye hwe bibi fa ya pomudini o se wa pomudini be sipi esita ama wo de enwia wa wo se wo ye na wo di livoton na ye de aka ho na etimesi ta ama wo efia empen bebre no nipa da se ni empe exercise ye yare bia eba nipadua ni mu no utaye exercise pa untanyare because they be an as a muscles no any nerves no active
ena enye se masori ahimache me ye ejuma me ye me daily ejuma as oba time me say me sorry 4 a.m. Okay. My manaka me hwe nkola because baby ayete no baby ay nkola no siko school no ebuwa nti I say yetimi fifie before 6 yetimi abedu ansa na nkola na yetimi akọ school me so ye obibi ya yetimi akọto aye ndwuma so nti me sorry in temper nti fa ne say 4 o'clock am ma sorry na that could mean man sorry 4 a.m. no na ma sorry be say 5 within 1 hour e would say me ye nkola ni nduane omo breakfast omo brunch omo lunch papa no so wo say mitimi ye ne de me ankasa medware ketwa no within 1 hour nti na wo say me de ahopepre eye de eye ni nia eno nche say my exercise even though me burn calories me burn me sweat burn no me ye adwuma nti me psychology no me psyche me ho say me ye exercise and no count even though say we are active and also boa ema we calories in burn there but and no just why exercise exercise ya dia one kasa wa cycle ho say me na nte be say 30 minutes me work out be say 1 hour when me say wo ye workout wo ye jogging wo ye walk ni wa cycle mindset why what me say wo ye exercise and no na dia adwen no wo cycle no ma etimi tene echo various organs ni niemu emani sipi esiti ama wom ya sore ya kaso ebi mu say omo mpe garlic ya dia efia me sore no pa first thing with an empty stomach me twitwa garlic emene na fe dey say me walk bia kwan wo ha and asim nya time bia na metima akọ walk ansa me be yen kola ne nioma nam dey nti no obi ti say me say yare eyi ni ti a nia me hu bibi malaria say uye den garlic intimi nkwe malaria parasite no omo odene nti unya malaria e wo say use malaria drug and I say uye natural remedy so bibi say nim tree ni nyoma no ano and aso be akọ test say you positive you dey what to ndro so malaria parasite na dey efio e na bibia so nya malaria so e wo say otimi hu parameters no say e wo mu say na wa hwe say ekokra ansa na wetima ye dem wa relax on malaria no iti mesra uye nipa na udidi unom ohome koba nko adia e wo say uye active uye exercise uhwe ohun so yie ohun dia obedi akomu ohun dia obenom time a obedi no time a obenom no ni nia ehun ya pa ena empredodo a obedidi dakoro ena se na obedidi obi wa ha osimi de mi pefufu nti onya fufu ayewa ma efi obedi ni nia amanasa se ni yefunu nso se eso obedi ni nia amanasa because opese omiye ni nia so e de how na obre ebeto organs no so ena fane se we di fufu around be say 4 p.m. fufu ni digestion so edin a chepa because of carbs na wo mu no a chepa ansa na ede a digesting it ma ko liver ni ma ko so ne say bibi boni wo mu a asone so na papa na aka no it me distribute akọ various organs na de anwode aba it me so yankasa ebetim naturally no ebetim ahwe ye hu so yem 1 obey exercise 2 obe hu de udi ko mu ebra e wo se odi no e na dodo e wo se odi no na amanyankopon kwanda odi adom aba asase so wetime di ame asre ni bi e di aka ho ama bibia ye kama ba ni ni emu no bomodi ase obepe supplement bi aide aba akew unyi so a ye nua na ye di nya most of them nya no fertilizers ene ye di ye nti anwode papa bi enim ye organic ones there but ye sen e wo adwaman so and also nti ye di supplement aide e back ye nua na ye di eye supplement ye but hun de obefa ebe boa hun de ofa ebe boa o liver no because liver no ene kita organs ni nia o liver won touch ma sister o pancreas be touch ma o yefu no wakoma bibi organs na aka ni nia be affected it me paucho bebre but modi an say obebo o liver no ho ban C4C liver specialist hospital for yaba ya di livoton abe adwaman so se wunti minti ye nia yenti ene ye de aba se be support ye immune system asam boa ye liver ni ye pa ama bibia akọ wano ewe ye system no livoton ye liver tonic tell me di kan no na baby obenye bi ato anase bro no obenye bi ato ukota krade a ye wo ho
every pharmaceutical shops water crade obenya Livotone bia atowo o water crade na oni Livotone numbers ya me de beto dwe na wabomodi ansa wafre obefre na etima abre obi ukota kwa ebi wo ho Prestia Cape Coast Mankesim Agona Dobin Kofodua Asamankesi Kumasi edwoso ene bantama ene yebo pharmacy bia we edwoso ana bantama na obenya Livotone bi ato ewo ho Techima wa eye Upper West Boga eye Upper East benye bi wo ho Kintampo benye bi and every pharmaceutical shop I work Ghana ania say amidi kan no o pharmacy na unton Livotone numbers ya me de bebeto dwo o fry bebro bi eye delivery som enti bebi bia wo bia betimi de bi asom wo ho say o pese o buy aso e eye hospitals no na wetima behwehwe ni pedue mu nkaka we internal organs na ekwan wo ho C4C liver specialist hospital Adenta ye wo ho oni ye main branch Accra ha Adenta SDA junction ye wo ho Kumasi ye wo juso kwamom Takrade ye wo Fijai opposite May Sports Cape Coast ye wo Green Hill opposite Addison Gardens and Agona Odobin ye wo opposite the Odobin Government Hospital me pacho bebre ye numbers ni ye 050 0040 331 050 and I say 050 0040 328 050 0040 328 C4C liver specialist hospital for ye treatment plans deeper it's de bia ye ka say once treated forever treated liver no so na no ani ya ho de no ani ye nkwa it's Livotone no I just say your liver your life me di pokia 101 paped ya da senti pokia na yete no enka no bo liver no ho ban ye nebra entwan ma yare memwansa tie ne mani mi ye no na wabo ho ban na yegusua Easter no de till end of month ye ginam na no ye kumpu Ghana Easter sales campaign yeah na we no ye exclusive Easter we are aware se bibisa koso de a free bra ye sha se no 30th April na sa promotion we no one more ebewie na ne obeto wo kumpu Ghana bia no yate so 50% ye obeto wo kumpu Ghana no yate so 50% say ye LG Samsung TCL HP Techno Infinix Itel ni nyina wo to bi wo kumpu Ghana 50% ene yate de free ho na also stand a chance so betimi awene big one no 85-inch smart TV big inch 85-inch smart TV and iPhones laptops juicers rice cookers and niema bebre ya eka ho we nyina wo ko shop e wo kumpu Ghana e na wo benya bie se wo ko pair laptops printers mobile phones televisions air condition home theaters and niema bebre ubora kumpu Ghana ubenya bi na ya kai so se kumpu Ghana ye ke ubora malls na omo e won krabata hihye muntu ko osu Oxford Street Spenters East Legon ne hunyina IT ene electronic showrooms ni nyina no won mo e wo bi e wo ho na bigger one no wato ade 3000 Ghana e kro no aha na wabo invoice code no e de ahyem wato ade from 1000 no invoice invoice na obinyana paper no now the code no ahyem na je say ne won so draw no na do ho ahyem no ntinya nyame yadoma 2nd May and a draw no koso ebia na why is a lucky person no to get 85-inch yes smart TV ntitumi kasisi na fa ho ehyem for 0302 752020 0302752020 and our WhatsApp number is 0243 1431 143143 0243 143143 channel so say any National Lottery Authority and our carbon terms and conditions apply. Yabusien so edi o ma woda ni die mu a rade aye bebre wa bebre enti ye ne won mo eni emumu happy birthday nko Emma Mr. Dixon Bwampong. Happy birthday Mr. Dixon Bwampong, CEO our next door pub Obuase Obuase Bossman next door pub Obuase. Mr. Dixon
Buampo, happy birthday, and come on, Eradi Shrow. Eradi no kese, kuzi so be kese pa, away from our friends, our more welfare group, and your chiame amwako dakwa. I DJ Amuz, and I wish you happy birthday. Tinyami Shrow, on your kese, kuzi so be kese pa. Happy birthday, son koma yanga sayan dear osmosis. Yay. Mr. Fosmo, osmona that's all. Enti osmosis na da so no nyame hira nyame nyo kese kusi se obe kese papa de bia no celebrate nkrofo and now also celebrate osmosis I mon sending momo ayi policy na mo bo osmosis mo sending momo mano na ni boto munye du osmosis happy birthday rade ma uni won kwanam men o asase so ahoden ewo mu na ehunu wo mamma nyina ahoden mu sa rade hwe wo so wa different and we fear bemwa masem. Happy birthday team ni nyina ene ye dedicated show no e di amount happy birthday and Apostle Dr. Nite Kotego ene eye Apostle Dr. Nite Kotego the birthday on that so no I ni won kwaso nyame hira papa pa wunkran hyen samwa wo de maya no pa bia no ye ni so ti rade hwe no so na won to won kwanamu na onye wo ahoden oma ahoden nkwatenten ya nkeka bia animu miemie ni padua animu moja no papa no nyina ni die fusane erade hira ye ni so ene adwumaden a oye happy birthday obi a wudu a birthday ne bia no nyame hira nyame nyam kese kozi se mo be kese pa nti emfe yankomo no isi ya sister Sunday bi oye guy suppose ga no utwa de kofu odi o you know, travel there, *281#. Sikan wakodi wo Easter na ma asa ya butu bibia hwehwesi form. Fa hu ra sika osikani mu se sia kase travel there no twa 10 cedi wo do twa 10 cedi be 50 kura wo do bo se machine be peke wo. E wo *281#. Option e 4 ya hye no so. Option 4 wo be hu Adom TV ha de na twa nedi. Ntwa wani mu ana wo kure. Edi ne ye ba ko na fia amankwa tamaklo. Medo mo papa ti ebe se hia